fia e whaafelo I atu I le nei fo I tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o tala la Radio Samoa. I tala tomua, mu le scrap metal le papakura au kilani ana nafi ma na vave ona tinei e le tinei mua na po. Se fulu lima ta vale fui mu na tau mawhaia le mu le nei le fia na nafi. Ma o lea fo ina lapa ta I ai a inga no nofo lata ane e ta puni wha amalama ma whaitoto au fale, ma tau ma mau ma le nofuanga wa mu. E le ngata I sui o le tinei mua o lea fo ina iai ma leo ma e le I whai ngō fie, ona o lea na atili sa sao I pa uta avale ma tino ta avale. Tu ufa atasia talo tae au, o lo ufa au au beso isu enga I le mafua anga o le nei mu. Toi e tolo po fo ila fono tanga le minister wa onga Erica Stanford, Malona Sui, David Seymour, lea e tala noa ina ile polo kalame o lo ufa iai mea aia whana wa onga. O lea salua lea na mua ta o e whainua iai, ma toi tu uma iai ana nafi wha a fiafi peitai e le I mawhai ona wha atau nuina. Whai mai le minister wa onga, ona o lea e avele wha mua ele polo kalame lava le nei o lo ufa iai mea aia whana wa onga. O lea watu e wa ai e whainua ai I se taimi vave. Ai mai a Seymour lea e mamafa I ai le polo kalame lava le nei, o se vaiaso pisi tele le nei vaiaso ma e le whaapea o le a le whailoai, o le alava I tau mawhai atu iai. E o mai le taime tu ufa atasia I talo tae au e le I toe whaailoa ina mai po o a whea lea ua tolo iai le nei whailoa inga. Ua whaata ia le toa tele I le sao o le tala ua wha mawai le kua vana o le whalitupe tu to tonu e au noa ma se wha malamlamanga o le mafuanga. O le aso tolu tasi o le masina le nei lea ua whaailoa mai e aloa ia ai le wha mawai ngal kuvana. Ma ua vave wha mawai toe tolu tausanga umalana kone karate. O Adrian Ora o lea fo ua ave maona aso malolo I le taimi nei lava ma e le toe fo I mai I lana ngā aluenga. O le taimi lava na sawaila wha asilisilanga le nei ana nafi I le awauli, na alo I ai fo I male sui tūlang o le sui kovana ia Christian Hawke's Bay e wha awa wina tiute o le kovana. E le I manuia tau mawhai ngā tūsitala na nafi e whesili ngia le minister o tupe Nicola Willis wha apea isi sui o le maota I le mafu anga o le vave wha mawai o oe. Ai mai le wha atono o le komiti wha afoe o le whale tupe le po ana po, ua wha mawai oe o na o nisi o ana ia lava mafu anga. Wha I watu I tala mai au se tālia, le ai nia o ngai le so, vave tapuni pisinisi ma ua fautuaina tangata o lo ono nofo I nofuanga I ma ua lunga le lamatia e o ese nei loa. O whaatonunga nei matapenanga wa au mai mo le whaitau miliona o tangata Queen Selani a o whaatali ai lea whamalosi o Alfred I lea fiafia nā nei. O savini malolosi malolonga leo lo lapata I ai sau te isa e o le stete, ma o le sofo I wa amata tāpuni ai nisi o awala. Whaapea whe malanga inga lautele lea u whaamuta. E o mai ana pōwo o I le fitu se furu no fuanga wa mai atapena mo a inga nei, wa le saunga le mule no nofo pea I o lato fale. A fua I ala matangi ma reporti watu ina mai, o lo fua o atu I le lua se fulu afe fale o le a afia I lo longa, ma o le afu I wai nisi o fautuaina le vave tāpena ese. O ana nafi le ana tapena e seitangata mātutua, mai nisi o nofuanga o lo wha amautu wai ona o le maualunga o le lamatia. O le afe ai Alfred o Queen Selani, wha ato e sau lea o se awhai le stete talu mai, le afe iwa se lau fitu wha. O Talafona la Radio Samoa, manuia le nei tae au.